Iudecă-mă, Deus, de cele causa mea, de gente non santa, Domine, iniquo e doloso errore meo. Emitte lucente et veritatem tuum ipsem et duxerum in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitevol divincitera Deus, Deus meus, quare tristesis anima mea, quare conturbas mei. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Introibo deltare Confiteor Deo omnipotente, beate Maria, sempre Virgine, beate Michele Arcangelo, beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolus Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verba mea culpa, maxima culpa, idia precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaela Arcangelo, beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, pare pro mea Domini in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Misereater vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, libera nos
nobis et misericordiae Deus, tu conversus in peccatis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobisco. Oremus, opera nobis quesimus Domini iniquitatis nostras ud ad sancta sanctorum puris Mariam intuit. Oramus te, Domine, per merite sanctorum tuorum quorum reliquia exunt. Et omnium sanctorum tuorum ut valiam tibi servi. Gaudium dignere, vade vulneris, omnia peccata mea. Rorate celi desuper, et nubes pluant iustum, aperiatur terra, et germinet salvatorem. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Rorate celi desuper, et nubes pluant iustum, aperiatur terra, et germinet salvatorem. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias adium pax hominibus bone voluntatis, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Sanctus Dei Filius Patris, tollis peccatam glorificamus te, peccatam mundi, uscipe reprobationem nostra, sedes ad exteram Patris miserere, doniam tu solus Sanctus, solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Deus qui de Beate Maria Virginis utero verbum tuum, Angelo nuntiante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur, per omnem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Isaiae Propete. In diebus illis locutus est Dominus ad Achaz dicens, pete tibi signum ad Domino Deo tuo, in profundum inferni, sive in excelsum supra. Et dixit Achaz, non petam et non tentabo Dominum. Et dixit, audite ergo Domus David, numquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Propter hoc David Dominus ipse vobis signum. Ecce Virgo concipiet, et pariet et filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et Melcomedet ut sciat reprobare malum, et eligere bonum. Tollite portas principes vestras et elevamini porte aeternales, et introivit Rex Gloriae, quis ascendet in montem Domini, aut quis stadet in loco sancto eius, innocens manibus et mundo corpus. Alleluia, alleluia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, alleluia. et eleva Domini, forte eterna. Alleluia.
mens manibus et mundo Alleluia. Maria, sia plena, Dominus tecum, edicta tu in mulibus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore, missus es angelus Gabriele Deo, incivitatem Galileae, cui nomen Nazare, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, quae cum audisset turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timeas Maria, invenis tienim gratiam apud Deum, ecce concipies in utero, et paries filium et vocabis nomine eius Iesum. Hic erit Magnus et Filius Altissimi vocabitur, et David illi Dominus Deus sedem David Patris eius, et regnavit in domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo pietis tud, quoniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi ovumbravit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sextus est illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum tuum. Per evangelica dicta deleantur nostri delicta. First lesson is taken from the book of the prophet Isaiah. In those days, the Lord spoke to Ahaz, "Ask for a sign from the Lord your God. Let it be deep as the netherworld, or high as the sky." But Ahaz answered, "I will not ask. I will not tempt the Lord." Then he said, "Listen, O house of David. Is it not enough for you to weary men? Must you also weary my God?
Therefore, the Lord himself will give you this sign. The virgin shall be with child and bear a son, and shall name him Emmanuel. He shall be living on curds and honey by the time he learns to reject the bad and choose the good. A continuation of the Holy Gospel according to St. Luke. At that time, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And when the angel came to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women." When she had heard him, she was troubled at his word, and kept pondering what manner of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found grace with God. Behold, you shall conceive in your womb, and shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he shall be king over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end." But Mary said to the angel, "How shall this happen, since I do not know man?" The angel answered and said to her, "The Holy Spirit shall come upon you, and the power of the Most High shall overshadow you. And therefore the Holy One to be born shall be called the Son of God. And behold, Elizabeth, your kinswoman, also has conceived a son in her old age. And she who was called barren is now in her 6th month. For nothing shall be impossible with God." But Mary said, "Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word." To the good news of the angel Gabriel, the Blessed Mother responded with her famous words, "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum." I am that, or behold the handmaid of the Lord, be it done to me as you say. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I have been a priest for almost 40 years. In fact, I will be 40 years a priest this coming 10th of February. And every time in all those 40 years, whenever I offer the Mass, or in the Novus Ordo, when I celebrate the Mass, the Simbang Bengi or the Simbang Gabi, especially those of the early morning or the dawn, the original ones as we have now in the Rorate Coeli, it never fails to amaze me and at the same time to amuse me looking at the churchgoers. Talaga pong it becomes already a habit of mine, no? Na lalo na yung misang Ganingaldo o yung misang at the break of dawn, katulad ng ginagawa natin sa Rorate Coeli ngayon, na siya naman ang kauna-unang forma ng misa ng simbang gabi. No? Naging kaugalian ko na po ang magmasid. No? And I always anticipate, especially when it comes to the midst, sa kalagitnaan na halos ng simbang gabi, like now on the 4th day.
Ang tinitignan kong una that never fails to escape my attention is the number of people. Kung nagsisimba po kayo lang ng 7 p.m. o ng 8 p.m. dito ng Novus Ordo, ang misa ng baryong ito, kagabi o every night, hindi po kayo makakapasok ng gate. Punong-puno. This is rather, maybe this is God's exception, itong chapel o mga tao ng Sindalan. Punong-puno, hindi sila nababawasan. Dumaragdag pa. That's why kagabi sabi ko, masaya kayo, sigurado ka kung kayo mga collector, no? Every night, dumadami yung collection ninyo sa nakikita ninyo, yung dagsa ng mga tao. But under normal circumstances, ang una ko pong tinitignan nga yung bilang. No? Because by the mids, it starts to dwindle. No? Parang pattern po yan ng mga simbang gabi natin. No? Especially ng mga madaling araw. And then, as it progresses, lalong paunti ng paunti. But what strikes me more at naging nakakatuwa ko pong tinitignan ay ang mukha ng mga nagsisimba. I just look at the demeanor. You know, when you are a priest, at sanay po kayong tumatayo sa altar, nobody escapes your attention. Akala ng marami, ng mga nagsisimba, yung pare, hindi sila nakikita. But mas maliwanag lang po sana ang mga mata ko, ang mga mata namin. We can see even the nook corners kung saan nagtatago yung mga nahuhuli pag pumapasok sila. And sometimes, as I often say, kung minsan kunyari nakatingin ako kay Sister Dina, but actually my eyes are focused on the Yans. No? O kung minsan tinitignan ko sila, mag-asawang yan, pero I notice also what the choir and my servers or the servers are doing. Ang una ko pong napapansin kapag pagitna ang simbang gabi is yung mukha ng mga napupuyat na. Siguro yung unang simbang gabi, mamula-mula pa yung mga pisngi at saka yung mga lipstick. Pero sa bandang kalagitnaan, wala na. And you might ask me, Ayamang, do you do the same in Rorate Celi? Do you see us now? Actually, I don't see you po. Because I can only see the shadow, no? Because this is the difficulty, well, not really the difficulty, the setback of the Rorate Celi, na nakakandila lang tayo. But I'm sure, mamayang-mayang magliliwanag na at makikinabang o magko-communion, masisipatan ko kayo ng husto. No? Yung mga eye bags ninyo, o yung mga boses. In fact, even the choir, no? Kung minsan mapapansin po ninyo sa choir, King Kapampangan, kakareo no boses po at ang bandang kalibutan. And I say the same thing for myself too. I am not an exception to that, no? Lahat nandun na ang pagpapagod at tunay pamanikal at tunay tangkapuyatan. The parish priest, Father Jess Manabat, yesterday sent to me a video ng kanilang coverage ng misa nila doon sa Kalulot, no, where we used to have our Rorate Celi, the early 4:30 a.m. Mass nila. And it was just the third yata yung sa kanyang pinadala. Eh, alam po kasi ni Father Jess, King Kapampangan, mapagsisti ko, mahilig akong mamuna. At pinagbigyan ko po siya. That's why he sent me the video. So I said, arawamong ako, because he was also chanting, no, the presidential prayers. Sabi ko, kaboses na kantugak kami paboren keng mamalalo ko nga ako. And it is a sign, matitikal na ka. Lalo po kaming mga pare, no? Kasi kayo, isa lang ang misa ninyo. Isa lang kayong dinadaluhan ng misa. Ako po, 3 misa ko. The bagong gabi, 2, tapos 1, itong ang Rorate Celi. Father Jess has 4, I think, or 5. I do not know how he manages himself. No? So, nandun na yung the whole series of it. However, maski na na-amuse ako, pero isn't this also part of the drama of the dawn masses ng mga simbang gabi yun? Kasama na po yun, expected na yan.
lalo't pati kung madaling araw. Talagang kasama na yung manikal ka, kaya na itang magkasakit na ka, napupuyat ka, and yet you go through them, and yet you manage to see them all through. It is that kind of attitude that the Simbang Gabi reminds us, no? Ganun din naman ang buhay, ganun din ang pananampalataya. And we see the image there, no? Yung Saint Teresa of Avila, sa kanyang sinulat, in one of her writings, in Las Siete Moradas, I do not know which of the 7 mansions niya, binanggit yun, hindi ko na maalala. Ang sabi niya, in faith, there will always be haggardness. In faith, there will always be the physical even and psychological na kabigatan ng ating buhay. Because she says, kapag naging serious ka sa Diyos, mapapansin mo at makikita mo yung daang tinatahak o tinahak ni Kristo, which is the way of suffering. And having always that in mind, that is a form of prayer. Kaya po ang isang taong madasalin, sabi nga din ni Santa Teresa ng Avila, ay isang taong very keen sa pagpapatika, no? in suffering, is a person who is also very keen in sacrifice. And he or she pairs with sacrifice by his or her desire to go through them. Ang isang taong madasalin ay nakahanda, no? Na tanggapin and even not only to accept, but even so to practice also the act of sacrificing, mortification sa sarili. I do not know if you often hear also still the word mortification or self-mortification. Yung pagpapahirap sa sarili, hindi yung dahil gusto mong mahirapan ka, kung hindi open ka dun sa ganon, sapagkat alam mo kung ano yung kapalit naman nun, kung saan ka dadalhin, which is the road to perfection. When our Blessed Mother accepted her role, she knew she had to suffer. She knew she had to sacrifice. She knew she will go through a lot in her life. And yet she embraced it. And she said, I am only a servant of the Lord. Let it be done to me as you say it. Kaya po ngayong mga simbang gabi, these are prayerful moments. No? The beautiful thing, and I keep mentioning this, of our offering of the sacrifice of the Mass, especially in the Orate Coeli, whereas the sanctuary is the only place or the altar that is well lit. It is also to remind us of another aspect of prayer, which is the fruit of prayer, that we never let our focus on God be decentered from us. Meaning to say, hindi natin pahayaan ng ating pagtingin sa Diyos, nakapokus tayo sa Diyos, ay mawala. And that's always the sense of prayer, having God always before in your presence. At kaya po, sa traditional Latin Mass, we face the altar and we look always at the altar. We focus ourselves on the altar of Calvary, on the altar of sacrifice. To be a prayerful man or a prayerful woman is exemplified in the life of the Blessed Mother. Of course, in the reading of the Annunciation and the Incarnation, we move upward later on the readings about the Passion and Death of our Lord, where the Blessed Mother stood always beside her Son, because she knew at the very start that if she were to remain faithful to God, she should become and should always remain a woman of prayer, always mindful of God's presence in her life,
at the same time always aware at any moment, at each time, at any time, she will have to sacrifice, she will have to go through the same way that her son went through. We hope and pray that in this element, or that in this night, in these nights, or in these early dawn masses that we offer, we grow in our prayer life. And let us also be reminded always that prayer means we are constantly aware that we are in the divine presence wherever we are. It recalls to mind now that very short teaching in catechism. If you still remember when the sisters were teaching us katekismo o yung mga tinagtuturo sa atin, there was always a question doon. Where is God? No? Napakasimpleng tanong. At anong sagot natin? God is everywhere. So if God is everywhere, that's an invitation for us always to be mindful of His presence. Let this be our prayer. May the Blessed Mother always assist us and guide us through our prayer life as we move on in life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Continuing our prayers and offering of this Mass, we are constantly aware also of all the needs and the necessities of each and every one of us, offering them to the Lord together with all those intentions of the people who have asked us to pray for them. We also remember in the memento all our loved ones who have gone before us, especially those poor souls who have long been forgotten and have no one to pray for them. May God in His mercy bring them all to eternal life. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terra, visibilium et non visibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigentum, et ex Patre natum ante omnes Deum et Deum genitum, Proter per nos nobis, Proter nostrum, Salus et Celis, et incarnatus est Spiritus Sancti, ex Maria Virgine Domum Lactus est, crucem ipsis est, Surrexit tertia dies Spiritus, Scendi cielo, Stella Patris, et Viterum est gloria indicare vivos et mortuos, quodus regni non erit finis, et Spiritus Sanctum Dominum vivificatum, ex Patre Deum, Pater Filio simul adoratur et conglorificatum, Filiocutus est per Deum, Sanctam Catholicam Apostolica, Piteorum baptisma in
Mater nostram salutem, descendi et celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et omnia factus est. Crucifixus et siam pro nobis. Sunt Pontio Pilato, Passus et sepultus est. et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum ad exterram Patris, et in iterum Venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulator et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismus in missionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuum. Et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Suscipe Sancte Pater, Pronibus circumstantibus
Sancta nobis Spiritus, acque et vini in mysterium, eis divinitatis esse confidentis, humanitatis nostri, fiere dignatus esse, et Iesus Christus, Filius tuus, Dominus nostrum, et tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti, Offeremus tibi, Domine, cadicem salutaris tuum deprecantes clemensem, conspectu divina majestatis tua pro nostra intoxiismum in salute, cum odore suavitatis ascendere. In spirito meditate et in animo contrita suscipiamur a te, Domine, sic fiat sacrificium nostrum, conspectu tuo Dio placeat tibi, Domine. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicam sacrificium tuo sancto nomen, preparatum. Lauda voce. Et versam perdas comitis Gloria Patri, Spiritus Sanctus, sic et erat in principio, et sancta in saecula saeculorum. Suscipia Sancta Trinitatis, ac oblatione, quam ego in Dies operos, memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beata Maria semper Virgine. Omnium Sancta, illis propitia, et in honorem nobis autem, salutem nobis intercede, dirigentur in celis, quorum memoriam agimus interis per Christum Domini nostrum. Orate, fratres, vectum
sacrificium acceptabile et pietate Deo Patrem omnipotens. Scipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, et Iusue ecclesia sui sancta. In mentibus nostris quesumus Domini. Vere fidei sacramenta confirma, ut vi conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemur, per eius saluti per resurrectionis potentiam et aeternam mereamur, per venire laetitia. Perundum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et in commemoratione Beate Mariae, semper Virginis laudare, benedicere et predicare, quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepi, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo epudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ud admite iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus filii, in nomine Dominus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in caeli et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. libera nos quesumus Domine, donibus malis poteritis, presentibus et futuris, et intercedenti beata, et gloriosa semper Virgine Dei, Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petra et Paula, et Andrea, et omnibus sanctis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut opera misericordia Tua adjuti da peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationis sicuri. Prondum Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et convix et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, pieta cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, Dominus peccatus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Tollis peccata mundi. Spicias peccata mens et fidem ecclesia tua, Dominus Spiritus Spiritus Sancto, per mortem tuum mundo glorificas, libera me per hoc sanctus Tollis peccata mundi. et a te Nobis agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Celeste Cipre, nomen Domini invocare. Domine, non sum dignus Domine, non sum dignus Domine, non sum dignus tantum dic verbis corpus Domini nostri, Iesu Christi custodia anima mea, vitam aeterna.
quid retribuam Domino, pro omnibus que retribuit mihi, calicem salutaris incipient, nomen Domini, invocavo, laudans invocava Domini, Domini micis mei salvus ero, sanguis Domini nostri, Iesu Christi, custodia et anima mea in vitam aeterna. Misereatur vestri omnipotens Deus dimisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animum tuam, in vitam aeterna. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeterna. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeterna. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeterna. Amen. Ecce Virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius, Emmanuel. Ora dixiese, qui Quisias stas insignium populorum, superquem continebunt reges ossum, quem gentes deprecabuntur, veni ad liberare
secutus tartari, educet trovarati, Ade, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni Adonai, qui populo in Sinai, legem dedis te vertice, in majestate gloriae, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per undam Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Ite missa est. Placeat Dei Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum pacta sunt, et sine ipso pactum est nihil quod pactum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine, erat lux vera, quae illuminat hominem venientem in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri. Isqui credunt in nomine eis, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro pactum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eis, gloriam quasi digenitia Patre, plenum gratiae et veritatis.
geni porta manes, et stella Maris, suppurre cadenti, surgere qui curat populo, uque genuisti, natura mirante, sanctum gelitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis sabore, sumen stiludame, Peccatorum miserere. alma, Redemptoris Mater, Per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, uque genuisti, natura mirante, sanctum gelitore, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis amore, sum siludamen, peccatorum miserere. the angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of this resurrection. Through Christ our Lord. May the divine assistance remain always with us. Amen. every valley shall be exalted, and every hill made low, and all God's people Shall see together the glory of the Lord. A voice cries out in the wilderness, Prepare the way of the Lord. make straight in the desert the highway, a highway For our God, every valley shall be exalted, and every hill made low, and all God's people shall see together the glory of the Lord. Sancte Michaeli Arcangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplice tuque princeps milices celestis, satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
Divina Virtute, in infernum detrude. Amen. Cor Iesus Sacratissimum. Cor Iesus Sacratissimum. Cor Iesus Sacratissimum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria Purissima. Prosit vobiscum. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Benedicamus Domina. Q.